Menteri kesengi hadin bang ngilio jing tip mo bakal live torik jun arjar peon riu nagaliang jung government of Meghalaya kalau penmi ya kata notification bakal dep constitute lani kalau dep tahu ya kata regional committee naga bentaban penbek no yo purusam pedeng ini ar teli jela Meghalaya Asam yakin riu teli jeka ki berang sateng ki baki penhap pokok phase 2 tiga benengkong hi nagaliang jung kong forum and trap border dispute resolution forum yang ipen pau ke jing sngeungu ya ke sorkar namar ke jing simkhia jongka bantawe ne ke komiti bat khamtam haba ka don ke jing angnut ke jing krang ke jing themu na ke banta ban penbek no yunu purusam hapene ke arjella kabalane menta daki pheu snem henre hadin ba ngilayo ban puli ngilayo ban page ya gitu ki terms of reference kibala kedeu ha ketu ka notification jo ke sorkar mo ti nginda sngeun hun sisa ya ketu bat ka ba ngingi don ban ong lene ka jing tho ka bangi ai se ka government menta te hadin mengelayo ban pule ya ka to ga notification te ngila ya penbe je pok forum bat ngila rai ban ai ya kata ka city jungi ka representation jungi nengkong ha chief minister badon borom jungi jela jungi konrat kesang ma banang ta hai ba snya bahlang dhar deputy chief minister iba Deru I Sherman jong regional committee gajing de berka West Jend Hills district nang ta deputy commissioner jong West Jend Hills district balong ru I member bat kam convener jong ni regional committee te hakan ni sithi jongi ngimpen jerong shu ngi ong baik ke subject request for comprehensive inspection and throughout preparation of the regional committee report concerning of block 1 and block 2 tang kata kemud ni kentu bat nginawaya ke sorkar ba kini regional committee ki debek ban butik katkum gitu ki terms of reference bala tho ha katu ka ke notification namar balai omde ba ngi beila ni kenno mo ya kini ginong yalam gi jungi barkam tami Sherman jongga regional committee jongga MDE 1 te ha kan ni MDE 1 bala dep te Kamtam kum Sherman jong journal committee kimpat lek re shadu chate sport area thi kim lek shadu chate sport block 1 chikite gi chnong badon sport block 1 tengaru ngayo ban ya donlang hakata regional committee kabalong laisin tingi shu ya kren betang hapo juai hadisi office conference hall te tharai ngia don bok himo namar bahaka MDA 1 te gi claim yo ban submit ya ketuga report ke gi claim yo ban submit bat na ka report sewe ka por te ka samoy jog MD1 kalakut no mentas lawan parts ke MD itu te lengba ke experience ke bangila lap ha ka te ke MD1 te ngi kentu ban ngi kerpar ya ka sorkar ba kam tami Sherman jong ka regional committee ba ki de ban simkhia ban lek kumba ong ha ka to ka term of reference visited to each and every villages baru ban lek page ban lek jengo sha iwe sinong e badon hapo blok 1 lani hakitu dispute area ban nang taru ban ya kren mark khmat bar gitu ki pai nong sinong ke badon hang tu nang ta ban lum ban lang kita gijing tip ke badon kam baro na dong sedong tiana galem jungi hi ngim don ai ban ong hinre ngi kerpat bagi kentu ya ka sorkar ke debek ban butik kat kum ki anji kendon lani kita ki terms of reference bala kedau hakato notification tiada kalian jungi ko forum ru ko mangla tho hang neba na kalian jungi ngi kloi ban ai kata ka ketiga diang ane kata ka jingi trelang mo bar ka sorkar khanang bagani ka kam karlong ka bajob bat karlong ka biai be renti bar ru ngi kermen ba daga jingi trelang jungi baro kum gi wahe snong kum gi daloi ki khorseng balang ba pher ba kitegi jaka ki puta ki bade gi jungi kin wan phai biang hi chpo jala jungi kumba julong nadu handai thai kulong kuma naga banta ka bit ke biang naga banta ka jingsuk ka jing skang jong kipat nyong syuk snong jungi